खुरमजरी मियंग ताबिर सिंगुताराम उचरी ngasi marobe pauda Chief Minister na NIT sanaba mafamda patata sinba singi kheti poron piragani phondokre Manipur Sarkar na RIMS ta pikiba lamgi manungda lanai miyoi amana eka kuntra nithoi dokhon toromle authority na tathokna bakhan khre amadi hydro project ki mateng na Sehjang khulda nomada pungkun mari leptana mai phangale mapungabe pau pizari Manipur ki Chief Minister Okram Ibobi Singhana National Institute of Technology NIT sagadariba langolda leba mafam sing yengsin khre patata silamba miyoi singi kheti poron pirakani hairi wafam singasi Chief Minister na luchungba team amana mafam adu yengsin ba amadi lamfelda leba Education SK Complex hakthengna na yengsin bagi khongchata mahang na phungdokibani khongchat aduda Education Minister Moiranthem Okendro Imphal West District ki DC K Radha Kumar amadi mari leinaba department ke officials sing susaruk yakhi Chief Minister O Ibobina makata na phongdokibada Education SK Settlement amasung SCERT gi Officing atopa mafam chabam amada hongdong naba yamna kanna honari hauzik langolda NIT gi developmental working semganaba lam ekar chamanga rom thaurang tawduna leiri hariba lam asigi manungda patata senduna leiba miyoi singda athubu matamda compensation pithongnaba mari leinaba official singda khangan kre khongchak ki sarugama oina hauzik takyel da leiba NIT gi infrastructure amasung atai award apa singsu yengsinki Manipur Sarkar ki cabinet decision na lamfelta leriba Regional Institute of Medical Sciences RIMS ta chahi kharagi mamangda dental amadi nursing college na chingba sanaba lam ekar chama piki hariba lam asigi manungda hairok tagi miyoi amana ekar kuntra ne thoi dokhon tawduna pukri tawwa amadi mafam karada law ubana chingba thabak chatharama thengnare RIMS ki director Professor S Sekharjit na Sarkar ga tanaraga athuba matamda taktholagani hari MLA L Nanda Kumar nasu thawong asi yaningdaba phongdotuna Chief Minister da taksilagani hari Awang Longpok Lamdamgi Amatangaraba Amadi, Manipur gi yamna marueba asset oigadoriba, RIMS ki sakut thorangi thabak paikananaba, Manipur Sarkar na akan mamiyang changlinga chiragasida, asiguma thawong saktarapka asi yamna laibak thibani haina. Director Professor S Sekharjit na ISTV News ga akan ana unawa amada phongdokre. Masida sunatana RIMS campus ta dukan kya phamjilamba miyoi thengnare, masi tung koina chatnaba yaroi, masa masana athuba matamda niyom kaina thabak tawriba si handokpiyo haiki. Haujik lamfelda laiba mechanized farm lomda RIMS na akutma mafam kaya thonduna lambi sembagi thabak chatharikliba asigi progress hakthengna na yengsinbada asigumba thawong asi thengnarakuni ain gi wangda mafam asida mi changba thingnaba security thamlagani hairi leibaki interest ta yengbiduna disturbance pibidana na ba wafam su director na phongdoki awanglomda IMA SIB gi office leibadom de horaga awanglom chawn koiraga ipathoko asibo question laga lamsi khana bhonara pasida koi problem khara thengi Manipur gi government gi lamdara RIMS ki lamdara hyper highway khangdo hung khara enclosure khara na mokoi leibik chathok sinda athing ba pini haibadagi akoi gi wall na singba saba si khara athing ba thami aduga akoi gi maning momda masagi dental college nursing college hano pi ba lam jisu mitop khara na mokoi gi maming da pi ba lam yawi hadni yetna potna tawi haiba punamoksi Manipur gi leibak si gi oiba lam ji gi oiba sokot thorangda ana layeng bagi aduga medical nursing dental education gi matang ba sukkanna wana honor pukhalai basida apan ba pi bo ni thoi masiye na miyam singda sigamai le no miwe singda sigumba koi chakot thorang patil sida apan ba pi den ba apil tawjaningi Amoromda Uripok Kendra gi MLA Laisram Nandakumar na paw sita baga nuai to ba phongdoki mahaki kendra da miyam gi interest sokpa ya ba thabak chathar pasing suknya ya ba ngamloi thuna Chief Minister amadi home da paw piduna takthokna na ba mateng pigani haiki uske complex da further development ki dental college di amasung nursing college di lam another 100 acres spirit se masi enclosed of non lady college harip se masi di whatever help from my side is a local within my constituency like Manarwa I may extend to masi education to lang development kita I all possible help in masi sida RIMS ki authority da amasung government da masi tathok na plan plan yang kan hot agani RIMS ki legal advisor oiriba Y Nirmal Chana state government na piba lamda pukri tawduna nga yongna na bahona ba si sarkar bu singnabani court ki matyangna opponent party se beket tongna na ba chapsaba decision ama thuna lak lagani phongdoki piriba lamji da uji association ma physical chair hadna pugi association nei maduna allotment order si mogi sarlam saruk sok khara dugi kapiu haina repetition ama high court November 1st week thai November 1st week ta sida koi di case ma kha sa thara ga di lamgi thabang ina koi di honorable court na su
मतम खरा मसी केस थारिबा कांगुसिंग की क्लेम तौबा लम मचेत खर दुददी डिस्टर्ब तौबिगनु हाय खतनी अदुदगी मरक सिदे दा कोई कोर्ट फंक्शनिंग तौदबदगी मतम खरा मसी बेकेट तौ खतबा ये प्रोसेस में आम थिंदन लेरे अदुगी मरक सिदा होजे होजे हारिबा डिस्प्यूटेड ओइबा लमजिरे सिदा पुखरी चांग चांग तौथोगा अखोई लमजी डिफेस तौवा दगी लमजी सिजनबदा प्रॉब्लम ओरकनबा मोंगा सुम चाथरकना हुजी लेरी मसी अखोई याम थुना रिम्स की माइगीदगी अखोई काउंटर एफिडेविट प्रिपेयर तौबो लोइजरे बेकेट तौनबा रेडी तौरे याम थुना बेकेट तौनबा अखोई होनजरगनी अदुरा अतोप अमखना मसी रिम्स खत तौबा यादबा मेन रेस्पोंडेंट ओइबिसिदी अलॉटमेंट पीबसी लाली नत चुमी हाइबसी अखोई स्टेट गवर्नमेंट पीबा अलॉटमेंट अखोई रेवेन्यू कमिश्नर ना पीबसी चैलेंज तौरपनी रिम्स न पीरुनते रिम्स दी ओनली रिसिपिएंट ओइबनिना थर्ड रेस्पोंडेंट ओइना यावबा खतनी अदुगे इफेक्ट तौबना रिम्स तौबा अदु मसी स्टेट गवर्नमेंट की कनोदगिसु एंस तगिसु खरा होगी बेकेट तौनबा याम कन्ना प्रेशर पीबा म दरकार होय अनि सि चमानना तौनगदी याम थु मतमदा कोर्टना चप चाबा होगी डिसीजन नम पीराकनी ना ई अदुम थाजबती लेरे ISTV पाउगिदमक बया निंथोगजोंग लोइना नावरोइबम फिलिप्स रिम्स मनीरेदाना इंग्लिसिंगनी तरानिथोगी जनवरी कुमाथोगी हौना सदा हिल्स की मनुंग चना लेबा एस सेहजांग खुलदा इरुलोक हाइडल पावर प्रोजेक्ट लिंगदुना मई निंगथिना फंगली खुंजासिंगदा मई फंगद्रिंगैगी पुंसी मरेलदगी हौजिक चाउना खेनाबा अमा पीबा ngamle हिरमसिगी मतंगदा पाउदम अमा मनीरेदाना 2012 की जनवरी कुमाथोगी हौना सदा हिल्स की मनुंग चना लेबा एस सेहजांग विलेजदा इरुलोक हाइडल पावर प्रोजेक्ट लिंगदुना मई निंगथिना फंगदुना मई फंगद्रिंगैगी पुंसी मरेलदगी चाउना खेनाबा अमा पीबा ngamle इम्फाल किलोमीटर 94 रोम चलगा लेबा नेशनल हाईवे नंबर 37 की मताइदा युमनाक 94 रोम न खुंदाबा खुल असीदा मनीरेदाना हाइडल पावर प्रोजेक्ट थंबा यागनी हाइबसी अकोइबिगी फिल्म अमदी इसिंग फंगबन माइ पाकनी खनबदगी लुपा लाख 9 संगना हाइडल पावर प्रोजेक्ट असी सेमगतुना किलोवाट 5 की मई पुथोक्तुना खुंजासिंग चाउना मतेंग पांगबा ngamkhibani असिंग प्रोजेक्ट असना महौसागी फिल्म दा करिमत काहनब तौदना लोकी इसिंगबु पावर जेनेरेट तौबदा सिनबगी मथक्ता महौसागुम कानब लौरब मतुंग अदुमक चलनखिबनी यामना मरु एबा वाफम अमना एस हेलजांग विलेज एनर्जी कमिटी हाइबा अमा थमदना हाइडल पावर प्रोजेक्ट असिबु सेक्शन फंक्शन तौरी मनीरेदाना सेंगत सगतलब मतुंग खुनगी खुंजासिंगना निंगथिना दाइ लौदुना चलाइबना चाउना माइ पाकपा ngambani खुलगी सेक्रेटरी ना हाइडल पावर प्रोजेक्ट अमा मनीरेदाना होनबिदुना थंबीबदगी महौसागी पुंसे चाउना अहोंबा अमा लेबा फंगे मतम पुमुदा मई फंगले हराव कुमै चाक थोंबा लारि पाबा अमदी टीवी सिंबा येंबदा सु यामना नुंगाइरे विलेज अथॉरिटी ना युम अमममदगी थागे ओइना लुपानी फुनि लौदुना स्टाफ अनिगी तोलोप पीबगी मथक्ता रिपेयरिंग तौबदा अमदी अतै हिरमदा फंगलप पैसासिंग असि सिनरी हाना फंदोरखी हाना खुनसि मई पुम्मम मम्बने अदो मनीरेदाना खुनसिगी अवाबा येंगा खुनसिदा मई इसिंगदगी मई बुखलगा खुनसिदा थांबीबसे खुनसिना खुनसिदा कावबा ngамोइदौबा लेरे अमरोंदा मनीरेदागी डायरेक्टर एल मंगलेमना एस सेजांग विलेजदा माइ पाकना इरुलो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चालाइबा ngamlakpasi matau karamna werkhibuno habi wafumsing phongdorki koi manedagi project se kitang koina hajing ba madi ma unique oibasi kain haikanda koi gi khungi or beneficiaries singi magi participation se makoina masi masagi potni khanna moina chalaijaba when makoina masigi operator thamisi makoi tolopsi mayam khainirga pibani wenena karigumba part masa masu koi yad khotaba haibadi bearing gumba koi gi rubber washer gumba karigumba yadus makoina dul sinjabani aduna masigi success si aigi modadi credit si kungi misundai bijaninga मणिपुर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था अमद लुपा करोड़ तरा मांगली अमदी चांगनाइन मई खासना खुंगतपदा असोब प्रॉब्लम अमा ओइरी मसिगी मथक्ता प्रजा मियामनसु मई चांगनाइन फंगदबगी अवाबा क्या मायोकनरी फिल्म असिदा मियोय कुंठा मुखतमक लेबा मनीरेदाना मणिपुर की मफम क्यादा अमदी इम्फाल शहरदा स्ट्रीट लैम्प सिंबा थालकलिबा असि पुकनिंग थौगतनिगाई ओइबदा नतना थगतनिगाईनी मनीरेदाबु हेन इफेक्टिव ओहेननबा दरकार लेबा मैन पावर अमसुंग रिसोर्सिंग हेंगदहनबगी मतम थेंगमलबनी ISTV पाउगिदमक इमोगलोना साजनना एस सेलजांग विलेज सदर हिल्स
जिरीबामदगी तिपाइमुक ताबा लंबीगी फिबम वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर के.एस. रतन कुमार चतुना यंगसिनख्रे हौकिबा तांग तरेता चटकिबा खोंगचट अदुदा थांगमैबन केंद्र की एमएलए टी.एस. जयकिशन अमदी वर्क्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंगसु याउखी डॉक्टर रतन कुमार लंबी असी NLCPR की मखादा सेल हापतुना लंबी सेंबा हौरे किलोमीटर मरीदगी निफु निपान फाउबगी मनुंगदा किलोमीटर निफु माथोइदी लागलिबा नोंजु थागी ममांगदा लोइसिननबा ऑफिशियल सिंगदा खंगन की किलोमीटर चामगा मुद्रा मंगा सांबा बेहांग यौगदब लंबी असे बोराखाल रिवर मथक्ता थोंग लेतबगी अवाब कोंगनबा मथंगी सेंबा चहिदा फन हापलगनी खोंगचर के सरुक अमा ओइना लंबी सेमलिबा असिगी क्वालिटी मेंटेन तौनबसु मिनिस्टरना खंगन की अयाम्बा पोर्शन सिंगजी एक्सेप्ट सम सेक्शन खना नतना अयाम्बदी लोइन सुबो लोरे वालौरिबा सरुकसिजु अखोइना केनोबो मनुंगा रेनी सीजन ममांगदा सेम्बा लोइना नम अखोइ अदुगी अखोइ इंजीनियर सिंगदसु इंस्ट्रक्शन पीरे अदुगा लोइगनी हाइबगी थाजबदसु पीरे SARTP की तसु अखोइना प्रपोज अमा तौबदो अनोबगी अखोइ अराउंड 175 किलोमीटर बेहांग यौगदोबा मधुगी लंबी दुने सिन ऑलरेडी हानगी अखोइ NLCPR दा 8 to 48 किलोमीटर्स है हम कना सेमीबा हंदकता ट्रक ड्राइवर निंगोबम गोवर्धन बु नागालैंड की कोहिमा दा मियोय खरना चिंथदुना तमथिना हातकिबे थवंगबु ऑल मणिपुर इंटेलेक्चुअल फोरम ऑल मणिपुर डेमोक्रेटिक वुमेन्स फ्रंट अमदी ऑल मणिपुर पेजेंट्स यूनियन ना कंडेम तौबो वाफम फुंदोरली NH2 इम्फाल दिमापुर लंबीदा गाड़ी मपू सिंगना ड्राइवर सिंग चलहरमबदी मदुदा थोलकपा थौदोक सिंग अदुगिदमक लुपा लाख मंगा कंपेंसेशन पियन बामदी ओनर अदु ट्रांसपोर्ट तगी तांथोकनी हाइना TGC की प्रेसिडेंट एस रंजन फुंदोकरे मांगना मखा तारदुना लेखिद्रब ड्राइवर गोवर्धन की इमुंग मनुंगदा लुपा लिसिंग यांखै पिरगनी हाइरी MG एवेन्यू द लेबा काउंसिल की ऑफिस पांथोपा पाउगु मिफम अमदा रंजना गाड़ी मपू रामेश प्रसाद लांगनबा काउंसिल नंगसी अयु पुंग 13 फाउबा खंगनखिबनी नुंथिल पुंग 2 फाउबा लाखिदे हयेंग अयु पुंग 13 फाउबदा लाक्ट्रबदी महाकि मथक्ता क्रिमिनल केस अमा लखलगनी हाइके हदकी मिसी असी यामना चिंगनिंगा ओइ मरम अदुना सरकारना थिगपियु ngaraang manipur police na tear gas kaphiba thawong asi pende chenaba police officer athuba matamda action lawgadabani February 13 faubda action lawdrabadi khongjang changsigani haike haiba gari owner si ekoina kowda pungani tawo ma lakhidre hayeng pung 13 bogi mangda ma lakragadi ekoi haiba owner si mathakta criminal case ma resta tawal loina na haiba truck number sibusu ekoi Fabiu haina manipur sarkar da koi amadi police department mai leno police department da koi case amane start tawjari ngarang lai sukatna ekoi gi adumba lai hidra governor gi haksang da lai sukatna tawringai matam da haiba police officer amadi magi loina ba constable amana tiar gas sel caption da khojana tawbudigi akanba action si haiba tang 39 gi manungda February tang 39 manungda lawdragadi Transporter and Driver Council akan by Kogi Matangi Numitagi Kongim Jangin. Amarum the All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union Gate General Secretary H. Kulamanina Ngarang Hekal Lekat Tamningai the Police na Chathakiba Thawong Adu Chief Minister na Atubada Action Laurakani Haibaki Thazabatamki NH2 the Gari Singh Chatanaba Council na Lokiba Fireb Adunga Sisu Union na Achumba Fireb ni Haina Lauri Govron Gi Thawdo Asigum na Thotanaba Drivers na Highway Asida Chapiganu Fondoki मसी गवर्नर तो इबा सुमान अमोना थोकतनबा ड्राइवर इचिनाउ सिंगना नंबर 2 हाईवे नंबर 39 हाईबा इम्फाल दिमापुर रोड से अखोई ट्रक सिंग से चपिरनु सिंग आइगी साइड तने अदुगा करिगुंबा चलंबा थोबदी ngasi अखोई रामेश प्रसादना अखोई मागी मथक तादुरी बदसा बा लाख मंगा फाइन होना डिडिशनल लौगने याना वारि लौगी बसे मसी अदुवा अतोपा महाजन दसु बिसि थोकतनबा सिंबिउ हैन महाजन सिंदसु गारीगी ट्रक ओनर पुनमक्तसु हैन अपि तोसैसि Youth Guidance Club Komba Khetrileka Amadi Private Dental Doctor Singna Punna Sinduna Nomogi Eba Free Dental Camp Ama Club Asida Pangthokre Dental Hygienic Doctor Yauna Punna Dr. Tarina Myoy Chani Romda Lion K Club Asigi Joint Secretary K Bisozina Ahal Oraba Singna Ana Lion da Hena Kudung Chana Naba Camp Asi Pangthokpani Haina Fundoraki असुम बक गेम सिंग से अखोइना मथंग मथंग ममांग सु मयाम सिंग गेब लेरे हनना यागी मथंग न सिंजबनी अदुना समाइना सिलकांदा मतम यामना मांगना डॉक्टर मी मयम द चलुगद मयाम दो अखोइना डॉक्टर मयाम अनु पुसंजरागा असिगी गेम असी सिंजबनी
Lions Club of Imphal Greater amadi Chingamaka Modern Club na susinduna nomugi oiba free eye checkup amadi diabetic dictation game ama club asida pangthokre game asida NRHM gi makada leiba doctor singna patient chahumlomda layengki game asida saruya kiba doctor amana hauzik manipur da nomonomogi diabetics laina na naba biyo masi hengalaliba asi chariba chinjak hereditary amadi sazel watpadagini masi control tawrabadi laina asi nabagi chang hantagani haiki exercise walakpa saba thakpada koina chang nairakta pangcha da jasan ba pangthak da thachन ba engine na saba haijab tare aduna masidagi maruiba diabetes masing hengalakpagi maram se oi aduna weight handan ba haksal awang ba sana na weight thamna ba hona bi ba aduga awang ba sana thamagri diabetes la koi sang se hande ba Amarum dan Naharo dia Lamsing Club matai na sinduna nga si lamdamadu dalaiba music lem na layang bagi game ama pangthokre game asida club asina kon ma mafam dalaiba doctor amadi technician kya na sarugyaduna ana layang gi thabak chathaki dental pediatrics ortho amadi surgery na chingbai hiram singda patient singbu layang ki club ki secretary NG Setrajit na game asigi matang da wafung kya phongdoraki Maikai jigi na kung Maikai jigi na ana ba dagi tijang kajang daba baza sabha sama sama Wena bahona rapada Dr. Singhi Matinga when Naroya Lamsing Club Matai Kusam Zaraga Samsamna Hogi Atay government side take facility Karikra Zaraga Tozava Nate Dr. Singhi Matinga with the Pantok Saba medical camp. DRDA ki Kutangda Ukrul District Chairman ki approval yaudana project implementation amadi monitor taunaba district level composite inspection team ama DC ki Kutangda semba si yabang amlo haina ADC Ukrul ki members in Fundoroli PDS polam sing miam da ningthina fangalu habadabi da Unified People Struggle Committee na ngasitagi hapta ama chathagadaba street corner meeting pangthokpa hokre committee ki advisor N Binoina asigumba khongjang asi lamthaki RIMS rota leiba committee office ta pangthokpa lamthabagi thoram adida President R.K. Radisana amadi All Manipur Intellectual Forum ki President C.S. Gopal Machasu saruya ki R.K. Radisana na miyam ki phongmam thokpa PDS ki polam singma pungfana phangnaba khongjang asi chathabani ahanba oina Imphal East ki mafam tareta pangthokani haiki N Binoina Manipur Sarkar na miyam ki chakthong piba ngamdaba haibasi afaba sasan leitabaga chap manai haiki Macha masu larik tam dila chakthong mo piba ngamdaba atu khoina maning tam ko godro at tawriba campaign ase Nupi mayam horakuni khona thagachabadi Manipura laik lasu haiba kaya le ada nupi singi wakhandana lairaba kokpasi moina hale khangmase adana nupi ki nse democratic front se ne thagache Armed Forces Special Pass ki marumda sidiba missing gi changdagi hepatitis C virus na haliba missing na heli masinga thonana ba punna changsimina ba mathau tai haina MNP Plus ki President L Deepak na phundokre wafa masinga si Community Network for Empowerment ko na sinduna Manipur Press Club ta pangthokba nomugi oiba media person singda hepatitis C virus ki maramda khangan bagi thorumda phundokhibani thoromadu da resource person oina kon gi President R.K. Nolinikanta Manipur University ki Associate Professor Dr. Singlen Maisnam amadi Jenims ki Hanagi Nodal Officer Dr. K. Priyo Kumar na tongan Bahiram Singda Wanga ki Loinana Amzu ki President A. Mobina Moderator Oiki Wanga kibasingna hepatitis C gi maramda khangbagi chang asi Manipur da yamna wali anaba asi layang na bohona bada sel yamna changba maramna mioi kya nomonomogi sibagi chang su hengalali phongdona ki makata na HIV AIDS amasung hepatitis C asi punna na minarakpa matamda HIV na ARD chaduna namthaba ngamlaga laina asina nithina layang hodabadagi mioi kya sikibe yauri haiki Nakalamaromda Hosik Ladiba Sarkar Asina Haksel Gamari Laina Bada Miyeng Changbo Watpagi Mamitai Fungdonaki Laina Aniasi Punna Naminabadagi Farak Laba MNP Plus ki President L Dipagna Hiramasi Matanda Mari Laina Sinda Kangalabasu Loinana Kolau Kaya Laurabasu Tabi Nabalaiti Abspagi Marumda Mi Siriba Changdagi Laina Asina Hatpana Masing Yamli Hiramasomda Tongan by NGO Mairapaibi Club Amadi Lebanga Libasina Punna Changsiminaduna Laina Asida Ginga Tonaba Yauri Haiki Lintuingambi Publications Imphal na Puthokpa Wari Machagi Larik P. Kamang Kraba Mit Amakoba Larik Amangasi MDU Holda Release Daukre Writers Forum Imphal gi President A. Kumar Sarma Amadi Leikol gi President K. Sorojini Susaruyaki Aiba Aibi Kyana Saruyaki ba Thoramadu da Larik Nainabagi Thoram Supangto ki Larik Nainaba Aduda DM College ki Associate Professor M. Priyoberta Amadi CI College ki Retired Vice Principal S. Thomasu Saruyaki Jongtham Narendra na iba larik asina sahitya gi lamda kanaba kaya piragani haina wanga kibasina phongdokhi
Driver Governor bu hat ki bagi thawong adu Manipur Interstate Taxi Worker Association na yaning daba phongdo pagaloina na maralebe singfaduna chairak pigadabni hairi association gi meyo singna lekhi drabagi mafam da ngasi minute ani tumina laituna awaba su phongdo ki hari Patriotic Writers Forum Manipur gi mangarak shuba mapo kumon palan new chekon da leba forum gi office ta pang thokre tarumaduda Manipuri Sahitya Parishad ki President Professor Dinamani amadi forum gi President S Indra Kumar su tharomapu ina sarvya ki tharom gi sarogama oina mana kaya phanglak miyoi sing opagi tharom amasu pangthoki miyoi sing adudi aiba Professor Jodhachandra Sanasam S Tombaluwang Dr CS Rasketan amadi State Awardee N Chandrajini ni forum na tha taru khuding gi fomba ngaklo amadi W Maino na iba sarengi lari nungsi saktam su tharom adu release tawki forum gi secretary Rakesh na forum na Sahitya gi lamda punna lari kuntraga mari puthokre masida sunatana tongan ba khananai na ba amadi symposium kaya su pangthoki hairi tongan ba kanglup singna magi lining laisol ningthina ningdaba amadi Segi marakta nungsinabagi mari wat pani haina Deputy Chief Minister ke khangamna phongdokre ngasi Langol Tarungda leba RNBA ge Center Church ta pangthokpa numit humni chumna chatharapa Rongmai Churches Revival Crusade loisinbagi thoromda wafam simangna phongdokibani thoromadu da Imphal area da leba Rongmai khul Nifurom dagi lakpa musina sarugya ke Reverend Dr H.M. Sawatena Isorgi Maranda Wanganki, the Kangam Namakata Fondoki Veda, RNBA Jahi Chama Surapagi, Mangoinana, Isorgi Mapau Tana Nabagi, Crusade Program Pangtopasi, Yamna Fay have a wafam Fondoki. Man, Ningli would lie, Ning like one, Adu Pavada, Idem Jana, Ning the Ba Satava, Man Magi Lining like Sonda, Tarlima, Sastra Kuring Makta, Eva Pauta Ado, in the Bagi. Masibumba unrest amadi se asiba spiritual ke feeling ase yam toina akoi saba changi aludana koi iramdam sidari ba asida inta tathaba porkani sanasin porkani hadise ai haje BDF Singi Dabi Taladana All Manipur BDF Welfare Association na Indefinite General Strike Chathagani Toromadu Pung Khara Komtho Khraba Matungda Makhata na Pung Humbudra Nithoi Amasu Komthole Hairi Association asina thadorpa cherol asida February tang taragi ayu pung taruk tagi February tara humdoi gi numita pung taruk fawba General Strike asi komthole hairi General Strike komtholingai asigi manungda fazin kraba BDF personnel sing condition amata yaudna thadokpiu amadi thabak tagi lokthokpi kraba BDF sing amuhana hangat hanbiu Manipur Sarkar amadi Home Department na BDF sing ge awaba sing asi koknanaba athuba matamda khana biduna hanagu miyam gi seba tawhanbiu hairi khongjang asiga mari lenana khulai paidana leiba BDF sing da lamduna duty tawhanbiganu duty tawhalamba thenarabadi madugi afafatagi daita khurimo mari lenaba officer sing na pugadabani haiba wafam phungdorali Thangmaiban Improvement Club ke anoba sangde namanga si sanga kre luina nominini chathagadaba club asina jahi yankai mapan surapagi thorom haudokre thorom asida club asigi founder RK Mahabir Sana President NG Teskumar IMC gi chairperson Oidamba Ibo Choba amasong Ward number 1 gi councillor S Binarani Susarya ki NG Teskumar na club asigi sangne leram dabadagi awaba kaya thengnarambadu ngasidagi koklagani club asina miyam gi damak thabak torokpa jahi yankai mapan surokpa asiga loinana nat ki oiba tharom kaya su pangthokani haiki Imphal East amadi Imphal West Commando Kambuna KYKL gi kedar ahum fare hairi faraba musing adudi MD Muhibur Elias Inaucha Jahi Kuntragamari Apopa Lekhitraba MD Nawaz Khan Pangalerak Lyston Chicken Jahi Kunganipan Apopa El Achau Yaripo Hidrom Lekai Hozina Moirang Khunok da leibani Makhoi ani Palace Compound dagi fabani hairi Atopa kedar amaduna Wainam Ranjit Elias Inau Jahi Kuntragamanga Apopa O Dhaka Yaima Kongpal Nauroibam Lekai dagini haina Imphal East SP na thadorpa cherol amana khangalali marak thara thabaki pau phongbigani Hauzik thabaki pau lobise Public Sector Kunda Specialist Officer Lonabi the Institute of Banking Personnel Selection na parikya phangthokadori Engineering MBA PDZ BM CA LLB natraga mari leinaba lamda PG toropa masagi sei kuma thoidagi kuntrawa fawgi manungda leba miyoi singna March ki tang 38 fawgi manungda online da apply toropa yagni hari parikya center Guwahati ni
BSF की रेडियो ऑपरेटर की फर्म खरा लौगदौरी माइगी थाक मैट्रिक पास तौबग लोइनना रेडियो अमदि टेलीविजन दा ITI गी सर्टिफिकेट पाइब म्यूजिक ओइगदबनी मसागे सही तार नेपाल गी कुंट्रा फाउगी मनुंग द लेबा म्यूजिक ना लाकलिबा तांग कुनगे नेपाल फाउगी मनुंग दा दरखास्त पिसल पयागनी हाइदे CISF के हेड कांस्टेबल सामरी नेफुग तरुक लौगदौरी माइगी थाक 10+2 पास तौबा म्यूजिक ओइगदबनी मसागे सही तार नेपाल गी कुनमंगा फाउगी मनुंग द लेबा म्यूजिक ना मार्च के तांग मंगा फाउगी मनुंग दा दरखास्त थरक पयागनी हाइदे स्टाफ सेलेक्शन कमिश्नर ग्रुप B अमदी ग्रुप C की अहांग बफम खरगी दमक कैंडिडेट सिंह की दरखास्त कौरी मसागे सही तार नेपाल दगे कुंतरुक फाउगी मनुंग द लेबा म्यूजिक ना बैचलर डिग्री पाइबा ओइगदबनी हाइदे इम्फाल सेंटर ओइगदबा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम असिगी दमकता कैंडिडेट सिंगना ऑनलाइन नत्रगा ऑफलाइन दा फेब्रुआरी तांग 13 अमदी पार्ट 2 की ओइना फेब्रुआरी तांग 15 दा अप्लाई तौनबा खंगलकले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना बैंक असिगी प्रोविजनरी ऑफिसर लिसिंग संगा लौनबा दरखास्त कौरी ग्रेजुएट ओइबगे लोइना नमा सागेसै कुमार थोइदगी तादबा मदि कुंथ्रादगी हेंदब कैंडिडेट सिंगना लाकलिबा फेब्रुआरी तांग कुनगमदोय फाउगे मनुंगदा ऑनलाइन दा रजिस्टर तौबा यागनि हारि इम्फाल दा परीक्षा सेंटर ओइबगे लोइना परीक्षा की नुमित अप्रैल की तांग कुनगनि पानी हारि इंटेलिजेंस ब्यूरो दा थबक तौनबा तोंगान तोंगानबा फमसिंग गिदमकता दरखास्त कौरी मसागे सही तारा नेपाल दगी कुंदरेट फाउगी मनुंग द लेबा कैंडिडेट सिंगना फिजिक्स अमदी मैथमेटिक्स यावना साइंस स्ट्रीम दा डिग्री पाइब नत्रगा इंजीनियरिंग दा डिप्लोमा पाइब ओइगदबनी इम्फाल दा सेंटर ओइबा परीक्षा असिगिदमकता परीक्षा पांगथोकदबा मतमना मार्च के तांग कुनगमरी ने BSF दा हेड कांस्टेबल ओइना थबक तौनबा दरखास्त कौरी मसागे सही तारा नेपाल दगी तादबा मरि कुंट्रा दगी हेदबा लोइनना OBC कैंडिडेट सिंगना मसागे सही कुनगे नेपाल दगी तादबा ओइगदबनी माइगे थाक मैट्रिक नटगा इक्विवेलेंट ओइबगे लोइनना अतै सर्टिफिकेट पाइगदबनी हरि गुवाहाटी दा परीक्षा मफम ओइबा असिगे परीक्षा पांगथोकदबा नुमितना लाकलिबा मार्च के तांग कुनगे मरि ने एप्लीकेशन पिसिनबगी अरोइबा मतमना फेब्रुआरी के तांग कुनगे नेपाल ने मथक पिजरिबा थबकी पाउसिंग असिगी अकुप मरोल बाबू पारादा लेबा जॉब सेंटर दगी खंबिबा यागने नसिगिदी थबकी पाउ मतांग सिद लोजरे मखादाबा पाउ मो ओबिसे मखादाबा पाउदा ngasi ayu ulo makhalekai da leba education department da DI oiba थोकचोम दिजमनी की युमदा सकदब सिंगना थमनबा हैंड ग्रेनेड अमा थेंगनबदगी पुलिस न लखोतना असोय अंगाम याउतना पोखाय हनख्रे बोमदु युमगी सुमांगदा लेरबदगी ngase yu pung 3 rom tabda imungi mioi sina thengnarapdagi police ta pau piraba matungda bomb expert laktuna bomadu lokhaki kanana karigi da mok bomadu thamlamlibano haiba khangmangamdri Nupila Memorial Association Lukram Lerak branch ki maroiba thaupurambi ima tiro tamana khangaudana lekhidabada association asina awaba fongdorali Education Department की कर्मचारी डॉक्टर टी गिचंद्र शर्मा ने इबा लाइरिक पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटेज इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया मसी हौनबी मतुंगिना इम्फाल होटल दा रिलीज तौक्रे लाइरिक फॉर्मगी थोरमदुदा आर्ट एंड कल्चर की कमिश्नर डॉक्टर आर के निमाई मणिपुर यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के प्रोफेसर अमर युमनाम अमदी एजुकेशन एस के डायरेक्टर एस दिलीप सुसरविया के डॉक्टर एमसी अरुणा लाइरिक असिगी मतांगदा वांगा के मणिपुर के हौगललिबा नहासिंगदा लाइरिक असिना कानबा कया पीरगनि हाइना लाइरिक असिबु इरिबा चंद्रना फोंदोखे बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना हौजिक ओरिबा मणिपुर की नहारो सिंगे पुंसी महिंग असिदगी हेना फबा अमा पुरकनबगी थबक पाइखननबा सब कमिटी अमा सेमले हाना पार्टी असिगी मीडिया अफेयर्स सेक्रेटरी ना थात्रक चेरोल अमना खंगलगली मसिदा अखंग अहै थवाय यावबा मियोसिना कानगदबा वाखलोन यावबा अइबा ओइने इंग्लिश नत्रगा मणिपुरी लोलदा इदुना बीजेपी मणिपुर प्रदेश ऑफिस नत्रगा ईमेल दा थारक यागनि हाइदी ईमेल एड्रेस अददी BJP Manipur 80@yahoo.com ने हौजिक सानबगी पाव ngasi sanabagi pauda Elangmom lekai body building training center nasinura ngasi Kaisamthong Model High School da ahanba state level press power lifting championship pangthokre tournament asida ex minister L Jayanta Kumar Manipur Power Lifting Association ki president N Kumar Maitei Susaruya ki ngasi sanaki be tongan tongan ba event sing da gold medal fangrab sing adudi sub junior girls da ELBBTC ki S Devika junior da club asima ki L Daisri senior da su ELBBTC ki Roshida Nupagi Kanglupta sub junior boys da YW
CC Thawagi case Khage Mamaite Junior the ELBP TC M Ramananda Senior the KBB Teragi N Vidya Sagarni Best Band Pressman the M Ramananda Aduga Women's the K Rosidani Manipur Cycling Association Sinduna Parliamentary Secretary M Prithviraj Singh gi quarter da 65 senior 42 junior amadi Kunipa Lakshuba Sub Junior National Track Cycling Championship the Mai Paklaba Sanari Singh Okre Thoramadu da Yaski Parliamentary Secretary Su Oiriba Manipur Cycling Association gi President M Prithviraj amadi Association asigi thopu sing susalya New Delhi the Pangthokiba Championship aduda punna medal taramathoi lauraki maduda gold medal ama silver medal mapan aduga bronze medal ama lauraki gold medal phangkraba sanaroi adudi Sub Junior Girls ki 4 km stress race da H Bedana Devi ne Tharam aduga mari lenana Parliamentary Secretary M Prithviraj na Youth Affairs and Sports Department ta thabak toriba course kharadi makhoi kari discipline gi course no haiba fawba khangdaba yaure fiba masita nuai taba fondo ke laliba mars ke financial year loiraga anoba course sing contract basis ta hapnana ba sarkar gi thorang leire haiba wafam fondo ke ano laiba technology course na khangdami thigadami adu khangdebe chumnigi ai department da tolop chara gani haiba khaktana taru ai gi thausi kari no se koi kaw ya te ani adom da thamjake koi wadi ko coaches after March financial year da koi lawbugi koi already Honorable Honorable CM koi tanar ga lai rabni Thangmaiban United Youth Club na sinduna ngasidagi Thangmaiban gi Komtang Senlung Balekai da 6-man A-side football tournament hodokre Nehru Yuba Kendra Imphal gi miyeng makha da pangtholiba tournament asida punna team Nepal na saruk yari tournament asigi ahoba match da TSUYA na LTYDO bu panjal ahum amada YUDO bu Y center na goal Nepal mangada aduga natna ANYTK bu goal manga anida thoikre Oinam ki volleyball ground the Chatharapa Oinam volleyball championship ki winner IGO Iron Gym Oinam na oikre championship asi loisinbagi thoramda Oinam Kendra gi MLA Dr. Ibon Bisusarya ki final match aduda IG Iron Gym Oinam na KYSU Karen Bikhopo Maitiba Pikibani best player na IGO gi inauna takre aduga best setter na Ratana takre thoram aduga mari lena na Dr. Ibon Bisingana local area development fund gi volleyball chakwat hanabagi dama lupa lakh ama pigani haina lauthoke Kumalampa Hockey Stadium the Chathariba under 14 boys and girls state level hockey tournament hodokre hodopagi thoramda Manipur hockey gi president Olympian Thoibesu Saruyake ahoba match da YCL YL amadi KHSA Khoman ani sanake Second Ozit Tarun Bimol Memorial Trophy state level day and night cricket tournament ke winner Aka Khagembali na oikre thoramadu da MLA NG Vijay Singh Saruyake Amfagi miyeng makada ngasi Divan Club herong na sinduna chehitara mari gi makhagi angang singi grassroots level football development program ama pangthokre taromadu da Minister Nasir aduga MLA Joy Kisan Saruyake masigi oiba inga sagi pau pizadi ICAR lamfe patagi fangba pau gi metung ina ngasigi khwaidagi saba degree Celsius kunipan khwaidagi ingba degree Celsius 8.3 nungsita yawi ising manligi chang ayukta chada marfudra ni thoi nungthidana chada kunthra ni thoi nungjugi chang millimeter sunyani Besla kudamaro pau mo kana pizari Chief Minister na NIT sanaba mafam da patata simba singi kheti puron piragani phondokre Manipur Sarkar na rims tapi kibar lamgi manung dalana miyo amana eka kuntra nithoi dokon toromle authority na takthong ba khangan kre amadi hydrol project ki mateng na sehjam khulda nomada pungkun mari leptana mai phangale ngasi de STP na pijaba paw matas tu sinjari mi tabrim singwa mukana khurunjari